Iron Dome mu bwirinzi bw'ikirere bw'igihugu cya Israeli mu mirwano yatangiye tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ubu tugeze ku munsi wa 8 w'iyi mirwano hagati y'igihugu cya Israeli ndetse n'igihugu cya Iran. Ubu ni ubwirinzi bw'ikirere igihugu cya Israeli cyakoresheje gikumira misile zaturukaga muri Iran. Tugiye kumenya Iron Dome ni iki mu by'ukuri kandi tumenye ibintu 10 bidasanzwe kuri Iron Dome. Bahaye ikaze mwese. Ubundi iron ni icyuma, naho dome ni igihome cyangwa se urukuta rwubatswe mu buryo bw'umutaka. Rero ubu ni uburyo igihugu cya Israeli cyakoze bwo kurinda ikirere cyayo. Rero Iron Dome igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Hari igice cya radar gishinzwe gutahura ibisasu birashwe mu kirere cyerekeza aho Iron Dome iri. Hakaba igice cya kabiri bita BMC, Battle Management and Control, aho bagenzurira ibisasu birashwe aho byerekeza, bakaba babifataho umwanzuro nimba bahita babirasa cyangwa se baba babyihoreye. Hakaba n'igice cya gatatu bita Missile Launchers cyangwa se Tamil Interceptor, aho bohereza ibindi bisasu byo kujya kurasa ibyo bisasu biba byateye ikirere Iron Dome irimo. Iron Dome yakozwe n'uruganda bita Rafael Advanced Defense System Limited, bafatanya n'igisirikare cya Israeli IDF, Israel Defense Forces, bafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibitero bikaze byo muri 2006 bya Hezbollah, Israeli nibwo yatangiye kugira igitekerezo cyo kuzakora ubwirinzi bw'ikirere bukomeye. Ikintu cya mbere wamenya kidasanzwe ku bwirinzi bwa Iron Dome nuko ari ubwirinzi buhenze cyane. Ibisasu bikoreshwa muri ubu bwirinzi bigura hagati y'ibihumbi 50 by'amadolari ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Iron Dome iba ishobora guhanura igisasu gifite agaciro k'igihumbi cy'amadolari. Byumvikana ko Iron Dome ihenze cyane kuyikoresha. Icya kabiri gitangaje ku bwirinzi bwa Iron Dome nuko buno bwirinzi bwifashisha ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence, aho buyifasha gusesengura niba ari byiza kuba barasa, bakareba ingaruka byateza, igiciro byafata, niba barasisha misile imwe cyangwa se niba bakoresha misile ebyiri. Icya gatatu gitangaje ku bwirinzi bw'ikirere bwa Iron Dome nuko radari yayo ya R/M/2084 itahura igisasu gitewe kikiri kure kigihaguruka. Radari ikoranye na Iron Dome ishobora gutahura igisasu mu gihe kitageze no ku isegonda rimwe. Muri 1/2 cy'isegonda ishobora kuba itahuye igisasu, ariko akenshi ikunze kukivumbura hagati ya 1/2 cy'isegonda ndetse n'isegonda n'igice. Ikindi kintu gitangaje kuri ubu bwirinzi bw'ikirere bwa Iron Dome nuko ishobora gukurikirana ibisasu 200 icyarimwe. Ishobora kubigenzura neza, ikamenya aho byagwa niba bitateza ibyago, ikagira ibyo irasa ibindi ikabyihorera. Ikindi kintu gitangaje kuri ubu bwirinzi bwa Iron Dome nuko ikigero cyo gutsinda kiri hejuru cyane, kiri kuri 90%, nubwo byigeze kuvugwa ko bwashoboraga guhangana n'ibisasu byinjiye mu gihugu ku kigero cya 97%. Gusa buno bwirinzi iyo buhuye n'ibisasu byinshi cyane bikazira icyarimwe, buracanganyukirwa bukabura ibyo bufata n'ibyo bureka, ku buryo ikigero cyo gutsinda cyangwa se ikigero cy'ibisasu Iron Dome ishobora kugenzura kigabanuka cyane, aho gishobora kugera kuri 70%. Icya gatandatu gitangaje kuri buno bwirinzi bwa Iron Dome nuko ari ubwirinzi bwifuzwa n'ibihugu byinshi byo ku isi. Kabone na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite kuri buno bwirinzi, ndetse nk'ibihugu nka Romania, Azerbaijan, Cyprus nabyo bifite buno bwirinzi. Ubuhinde nabwo kandi buri kugerageza buno bwirinzi. Mbega buno bwirinzi bwifuzwa n'ibihugu byinshi kandi bikomeye ku isi. Icya karindwi gitangaje kuri buno bwirinzi bwa Iron Dome
iyo bwangijwe ku gice kimwe, ikindi gice kindi gisigaye kirakomeza kigakora neza. Iron Dome yubatse mu buryo bwa redundancy system. Ni uburyo bw'ubwirinzi bushingiye mu kwigabanya inshingano, ku buryo igice kimwe kigira ikibazo ikindi ntigihungabane cyangwa se ngo kibyiteho. Ikindi kintu gitangaje ku bwirinzi bwa Iron Dome ni uko bushobora gutandukanya igisasu gishobora guteza ibyago byinshi n'ikidashobora guteza ibyago byinshi. Ntago Iron Dome irasa kuri buri gisasu cyose gitewe cyangwa se cyinjiye mu kirere, ahubwo irabanza igasesengura muri mudasobwa. Rero iyo basanze icyo gisasu kidateje inkeke, nta nubwo birirwa bakirasa, baracyihorera, cyane cyane nk'iyo kiri buze kugwa mu nyanja, ahantu ku butayu cyangwa se ahantu hadatuye abantu, ntago birirwa bakirasa. Ikindi kintu kidasanzwe gikorwa n'ubwirinzi bwa Iron Dome ni uko buno bwirinzi bushobora gucunga n'ikirere cy'ikindi gihugu kiri kure. Ibi Isiraheli yarabigerageje ubwo yafataga amato y'intambara ikayajyana kure, ikabona yuko ishobora kugenzura icyo gice. Cya cumi gitangaje kuri buno bwirinzi bwa Iron Dome ni uko budashobora kurinda ibitero by'indege cyangwa se za drone. Gusa ushobora guhangana n'ibisasu bya rocket, ariko ibitero bikoreshejwe indege ntabwo buno bwirinzi bubibasha. Ariyo mpamvu igihugu cya Isiraheli gifite ubundi bwirinzi bw'ikirere buhangana n'indege cyangwa se za drone z'ubwiyahuzi. Ahubwo Isiraheli ifite ubundi bwirinzi bita Davis Sling. Buno bwirinzi bwa Davis Sling, rocket zayo cyangwa se za misile zayo zishobora kuraswa mu birometero 300, ni mu gihe Iron Dome yo bashobora kuyirasa mu birometero 70. Ni mu gihe Isiraheli ifite ubundi bwirinzi bw'ikirere aribwo bwitwa Arrow 2, igisasu cyabwo bashobora kukigeza mu birometero 500. Ni mu gihe hari n'ubundi bwirinzi bita Arrow 3 bashobora kugeza aharenga mu birometero 2. Bajya banifashisha kandi Barak 8. Ubu ni uburyo bwose bwunganira Iron Dome irinda ikirere cya Isiraheli ndetse n'ibindi bihugu bikoresha. Buno bwirinzi bwa Iron Dome bagize igitekerezo cyo kubukora muri 2006, batangira kubukora muri 2007, hanyuma bamara kubukora neza muri 2011, ari nabwo batangiye kubukoresha. Kuba bwarubatswe byagizwemo uruhare n'igitutu cy'ibyago igihugu cya Isiraheli cyahoragamo. Ikindi wamenya kuri buno bwirinzi bwa Iron Dome ni uko bwihinduranya bukaba bwakora bitewe n'uko igitero kimeze. Ngibyo ibyihariye cyane kuri Iron Dome, ubwirinzi bw'ikirere cya Isiraheli ndetse n'ibindi bihugu bigikoresha. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.